Evo takole, danes smo v Mariboru, vsak torek postavljamo keš pred vrata, tako da samo odprite jih. Danes je namreč spet poseben dan, ki smo ga komi čakali, keš pada pred vaša vrata. Blaž, kje si trenutno? Zdaj sem v bloku, Aha. v prvem nadstropju. Pozvonimo 30 sekund za klobaso. Zaenkrat se kljuka čist nič ne premika, imamo še 15 sekund. Gremo, klobasa. 4, 3, nažalost. Zdaj je odprla, iztekel se. Ne morem verjeti. Ja, mi tudi ne moramo verjeti, da niste odprli v 30 sekundah, namreč čas se vam je iztekel, tako da denarja vam ne morem dati. Če pa sem takoj, ko sem slišala na radiju, šla odpreti zvonec. 30 sekund se je iztekla, res, meni je zelo žal. Prepozno. Prepozen. Na televiziji imam. To je pa ta zamik, ki je prek To je interneta. pa res smola, no. Ja. Samo malo, počakajte na liniji, je prav? Ja. Šefe? Stvar je v tem, da je poslušalka takoj odprla vrata, ampak poslušala je prek interneta je pa zamik. Ja? Kaj je v tem primeru? Čas se nam je iztekel 30 sekund, posluša pa prek neta. Dobila je denar. Čestitam! Sem htjela 30 zvok, ne morem govoriti. Hvala, Radio 1. Ne morem prijeti. Keš pred vrati. Na Radiu 1.